Hayi. Kuningi nje wena ekwenza. Futhi okuningi iwombe zakhona zibuye nje yonke into eseyadlula. Ngoba uyabona mangabe usuku ushonelwe umqondo vele kwawona usuke nje ungathi awusebenzi kahle ngoba nako okunye ugcina usuxoxela ukuthi hawu ubani wafika wenzini wafika ubani wazokukhalisa ubani wafika wathini nabaphoxa nabenzani uye uzwe sekwadlula ngoba usuku ufana nomuntu osuke ekhona nje ngokomzimba kodwa umqondo wakho usuke ungekho. Angizwe uthi ngithini? Siyakuzwa macingana. Naye ke lo yonke lemkhuba yakhe ize yabuye emva kwesikhathi ngoba ngiyakhumbula nangawo umlindelo ngoba phela ubonakala kwakhe waqala ngawo umlindelo lo. Kwathi nje kuhlelwe indlu seyigcwele ithe qho wayesukuma kwamangala wonke umuntu futhi nami ngaye ngamangala kodwa anginakanga futhi ngayibuza nje ngenhliziyo ukuthi konje ke umuntu kuyethi eshonelwe ebebe namandla ukusukuma akhulume kanti umuntu oshonelwe akazothi yina ahloniphe. Angizwe uthi ngithini? Siyakuzwa macingwana. Hayi asukumeke athi cha angibingelele ngizoqala nje ngibingelele umndeni. Uma ngisho umndeni ngoba sesumndeni owodwa ngibala bona abasemndeni abasemzini bese kuba yithi thina nathi silahlekelwe indodakazi yethu eyazogana la ekhaya eleli lapha wayelikhomba ibhokisi. Wathi ngiphinde ngokukhethekile bese ngibingelela abefundisi ngokwamahlelo ahlukahlukene bese ngibingelela umakhelwane nehamende lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristo. Wathi mhlambe ngaphambi kokuba ngiqale ngikhulume okuningi ngizothanda ukubhekisa kuwena ndodana wayekhomba mina. Wathi ke bazalwane njoba ngithi indodana akuyena umkhwenyana lo indodana mina. Wathi nanga umntana amulele lapho uyazi ukuthi indodana yami umkhwenyana hayi ukuthi ubesifana uyindodana yami. Wathi mhlambe kuzomela ngaphambi kuba ngikududuze nami ngiziduduze mhlambe kuzofanele ngikubonge emkhwenyana. Wathi ngiyakubonga ngoba nanga umntana amulele lapha ya angikaze nangelilodwa ilanga engifonele anoma afike kumina azothi uyamshaya ukazi umbeka isandla. Ngiyakubonga ngalokho mkhwenyana. Wathi okwesibili ngithanda ukukubonga mkhwenyana ngoba umntanami akungaze mina nangelilodwa ilanga athi nje unezinsolo zokuthi uyamjolela. Angizwe ukuthi ngithini? Yakuzwa macingwana. Wathi ngiyakubonga ngalokho mkhwenyana ube yindoda eqotho uyiphilile indoda impilo yobuqotho wamphatha kahle umntanami kwaze kwafika lesi sikhathi. Wathi ke ngifisa wazi mkhwenyana ukuthi aphilile ubuhlobo futhi njengoba bewukwazi ukungishayela ucingo ungifonele manje ke ngifuna ukushaya kakhulu ucingo ngoba angifuni uzizwe uwedwa angifuni uzizwe unomzwangedwa angifuni ugcine sewucabanga kakhulu uzibone sewuyinhlwa ngikhona. Wathi noma ngabe yini wathi uyangizwa uthi ngithini noma ngabe yini mkhwenyana ungasabi ukungifonela noma ngabe yini oyifunayo ungifonele uthi mama ukuthi ngizoba khona for wena. Wathi ke mkhwenyana ngifuna wazi ukuthi noma ngabe yini ngizokunika ngikhona. Wathi ngifuna wazi ukuthi noma ngabe yini abekwazi ukuyenza umntanami mina ke ngiyenza kakhulu kunaye ngoba uyithathe kumina. Izulu sithi ke ukhamba lifuza imbiza. Khuluma njani ke lena? Uyake yamxaka nomfundisi ngoba umfundisi uXaba wake wadonsa izibuko white wayesembuka kanti wayesesonga izandla embukithi edidwa yiyo inkulumo kaMkhwekazi le. Wathi ke mkhwenyana ngifuna wazi ukuthi izulu sibuye ke sithi ke ifa la kwenyindlu angeke ziladliwa kwenyindlu.
wathi ngalawo mazwi wami ngiqonda ukuthi kungaba inhlamba kumina nakumntanamelele ukuzwa ngelinye ilanga ukuthi wena sewuthatha omunye umfazi wazomfakala emzini omntanami ngoba lo muzi wakhiwe nje la uyazi kwawena iqiniso ukuthi amandla omntanami owafunda iminyaka eyisikhombisa efunda kanzima umntanami efundela ubudokotela wabuya wazokwakhalela ikhaya lini angisho ukuthi ngiyakuncikisela kodwa ngifuna ukukukhumbuza mkhwenyana ukuthi isiZulu sithi ayakheli ngamaqubenge mangabe kuthiwa ufuna ukugana uthatha lo mfazi wakho uyomakhela le hayi la emzini omntwanami ngisola ukuthi abazalwane basheshe bayibona inkulumo lokuthi ngathi seyiyaphuma esiporweni ngoba ngezwe sekukhona oqamba iculo wabona ukuthi kushuthi indlela yokumhlalisa phansi wahlala phansi kodwa wawubona ukuthi akanelisekile ngesikhathi ihlala phansi ngoba wayesayelo esakhuluma yize nami ngangingasamuzi ukuthi uthini ngoba la limgqiba ibandla leli ngesikhathi licula kodwa wayesakhuluma ede ekhomba ibhokisi kwaze kwasuka umama umkhokheli uNdwalane wamboza ngengu akasekho nalo umama uNdwalane emhlabeni usaba senkosini sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula waba ukumboza ke lapho cha wagonqa ke wahlonipha yaqhubeka ke inkonzo futhi naye walivala ithuba lokuthi akusukuma bazofakaza umfundisi wavele wavula izwi waba kulibeka kizwi ingceku zenkosi ke zashiyelana ngalo kizwi ke zashumayela abaduduza ngendlela abaduduza ngayo ekseni ke waqala kumsebenzi ke wabekwa kunkosikazi futhi ke nami ngangikulindele phela ukuthi umkhwekazi ngeza hamba khona namhlanje mhlambe kumbe ngahlala izinsuku zibe 2 zibe 3 angeke ahamba ngeyisuku nje kusanda kwenzeka isidumbu nebala kwabanjalo kepha ke ngizomangala osukwini lesine sengibona kufika izingane zimlethele isinye isikhwama seimpahla phezulu kwalesa efike naso mangizwe ukuthi ngithini ayizakuzwa macingo hayi masifika lesi sikhwama futhi wabona ukuthi ngathi ngiyaxwaya kwaze kwasho yena wathi hayi wemkhwenyana khulileka phela kufanele nje umuzi sithi ukuzimazisa la angeze kwaba kuhle ukuthi nje ethi umntanami esanda kulala emzini wakhe umuzi awusafudumele phela ukukhumbula ukuthi ikhaya ngomuntu wesifazane ngakho ngisazoke ngithi ukuhlala nje izinsukunyana la ngithi ukuzimazisa la emzini kwandodakazi ngingabi nankinga ke lwaba zabambili izinsuku kwathi kuloku lwesithathu ngoba ngathi ngibuye emsebenzini izimpahla zakhe zonke ayisekho kuleli kamera belala kulo sezikuleli kamera leli engilisebenziswa yimi kwaze kwasho yena futhi ngoba ngangisakhungathekile ngibuka izimpahla wayengena wathi hayi wemkhwenyana khulileka ke mkhwenyana ungamangali phela indlu le iyasinda le ndlu nje inkulukazi nje kungekho nabantwana nje la indlu iyasinda makusanda kushona umuntu uyasinda ngathi ngalala nomuntu kwesinye isikhathi ngengithuka kanti kuzoba ngcono uma ngilelela nawe ngoba noma ngithuka ngibamba umuntu ngizobamba wena iyabule nkulumo ngizwe ukuthi ngithini ayizakuzwa macingo ay ngivume nje kodwa nginakho ukucwaya kodwa futhi ngithi hayi ake ngithule nje ngibuke isiqalo nesiphetho hayi kube ukuthi ke kushaya isikhathi sokuthi hayi ngoba nokudla wayesengibekelile hayi ngidle ke kube kuhle kube nje yana hayi sake sabuka kancane iqephu lapha kumabona kude kwashaya isikhathi sokuthi ngiyeza umzimba ukhathele kwathi hayi mawusukhathele ungayi kulala ngizokulandela hayi nebala wangilandela futhi ikodi into engayiqaphela wathi sibuya wayesegqoke inaddress iyayincane ingaka uvela amathanga angene kusho ukuthi nami sengimbukela nje ebuthongweni nginganaki ngiqhubeke nokulala indaba izokonakala nini ngesikhathi ngiphaphama esengikotela ngoba wayesengibambe kanje izandla ezihlanganisile unyawo lolu wayeselibgaxe kimi kanje nayezwa futhi ukuthi usekuhlangene inyama akasagqokile manje awu ngivuke lapho yini ubaba yini awu ngiphume lapha embedeni gcume ngime ngeenyawo athi yini kwenze njani uthuswa yini into ongayazi ubalekelana hayi ngixolise ngithi cha ke ma
hayi lokhu ke ngiyakweshwama ke lokhu impela ma ngiqale ngadideka ndima usathi uzoshela umbhede nami lokho bekukodwa nje bekungaphezulu kwamandla ami kodwa ngazama ukukubekezelela kodwa manje mawusuzongikotela usungiyenga umhlo lami unlogila umdala ngathi uthini umntana aphelele kulento yenzayo ngaphuma lapho ngamshiya ngahamba ngawulanda emotweni ngizwe uthi ngithini hayi ngiyakuzwa Macingwane ekseni ke lapha ngiyeka ngisho emsebenzini waye ngichapha ngeinhlamba esho nokusho ukuthi uma kuukuthi ngicabanga ukuthi ifa lengane yakhe ngizolidla nomunye umfazi ekhona nginyile wathi njengoba ngangishilo wemkhonyana kunje uba ngangishilo ifa la kwenye indlu ngeke ezalidla kwenye indlu wathi ayakheli ngamaqhubenyo wemchunu wathi ayikho umfazi ozongena la wathi kwaba yiphutha nakho ukuthi imali zomntanami zibhaliswe ngawo wathi ngoba wena uyinja nje ubungelutho uze wasizwa umntanami wakulekelela nakulomsebenzi ukuthi uzothola umsebenzi sewucabanga ukuthi uzothatha ifa lengane yami uyolidla nomunye umfazi ngikhona wathi ngeke ukubone lokho ay ngithuleke lapho ke nami ngoba ngangafuni futhi nami kulo ngiphakaniselana naye umoya namazi shintshana ngamazi ngoba phela mina enhlizweni yami ngangisenakho ukuthi ngizilele umbungami futhi ke namehlo ngangimbuka ngawo ngangimhlonipha njengoba kade ngimhlonipha na before njengoba ewumamezi eyubani ewumkhwekazi wami ngangizwe ukuthi ngithini usuthuleleni manje hayi ziqhubeke ke insuku ngaleso sikhathi nami ngisahlali-ke kwami ngoba ngisukileke lapha eThembisa ngahamba ngohlala lapha bese ngihlala eKempton Park umuzi nje uyawese udlile konke nokwakuphakathi nezinye imoto ezase zikhona wayeseyixhaphazela kodwa wawubona ukuthi akaxolile ngoba welikhalele njalo ifa esho nokusho ukuthi usazoyichallenge yena le wheel lezi imali kufanele ngabe zingene yena nento eyayimnqanda kwakuyikho phela ukuthi sashada umshado ohlanganisa amafa nomngamo saqhubeka ke isikhathi beka ngoba wayengamile umuntu wakhona webhize ngithumelela nemessage nama message aye ngisongela nokungisongela khona esho nokusho ukuthi impela cha ngaba kwenziwa lutho uma engahlala ngibukele ngiqhufuza imali yomntanakhe engisula ukuthi zikhona nezinhloli ezazimbikela ngokwenziwa ngoba ngaleso sikhathi bese ngithanana nenye intombazane yakwaSithole uZinhle engangiyinyuse emakhaya sengihlala ke nayo la eThembisa ngisola ukuthi lelo lami dina kakhulu impela ngoba angazi futhi wayeyalelo bani ngoba ila afika khona impela qathatha ngaze ngasizwa kama security ngoba la sasihlala khona umuntu wayengavumelekile ukungena wayengena ngekwabeqala bekufonele kuze kube ukuthi uyangeniswa ke ngaphakathi hayi ke lapho kwafika wasampula ngoba ayikho inhlamba angangithukanga ngayo esho nokusho impela ukuthi cha ufuna ukubona ukuthi kodwa ke ngizophila yini angangakunaka futhi nalokho ngaze ngafonela uBhengu kunenye insizwe ekwakumngane wami beyihlala phi yona beyihlala eCosmos City ngathi cha weBhengu awukusondele kunodaba nje olude la engeze ngakwazi ukulandisa lona futhi efonini ngifuna sibonane ubuso nobuso ke ngikuzekele ngami abesethu uBhengu cha Macingwane ngoba wena useKempton Park asihlangani kuphi ekhaya lami mina ngizosuka le eCosmos sihlangane la ekhaya lami hayi ngithi kulungile hayi ngifike ke nangampela la ekhaya lami ngaba ukufika wafona futhi yena kwafona yena uLokhuzana uBhengu wathi cha Macingwane mhlawumbe umuntu akaqala axolise nje indaba ezitha ngoba khona sekungibambile ubusufikile yini ngithi mina ayisengifikile eNgcolosi athi cha ngicela ukuthi okungenani ungibekezelele ngizoba late cishe ngesikhathi esingaba nge-hour noma ngaphezudlwana kancane kwalokho kodwa khona ngiyeza ngithi nokulungile ngesikhathi ngisamile la bese ngizwa ukuthi cha ngathi kulambekile bese ngifuna indawo kwakukhona i-restaurant ekhona lapha ngithi mina hayi ake ngibe ngifuna ukudliwayo ngaba ukufika ke lapha awungaba ukuhlala nje kwagijima intombazanyana awuyafika ngibingelela ngaphila yayingishaya ngemenu ngathi ngisabuka imenu uyabuya futhi athi cha angazi ubhuti wayele safuna into azoyidla isiphi isiphuza angasithokozela bese ngibuka kuzo lezi ezila kwemenu okwakuyinhlobonhlobo zama drinks bese ngithi cha ngicela ungilethele amanzi
abhale phansi wayesebuza futhi wathi mhlambe inhloboni yamanzi ongawathokozela ngoba sinenhlobonhlobo zamanzi kukhona imineral water kukhona spring water kukhona ipump water wayesaqhubeka ethi uyayibala inhlobo ngase ngemvala ngathi cha letha sona spring water wathi kulungile wabhala phansi waflathela emveni kwesikhathi esingakanani wabuya futhi nawo amanzi wathi ngabe sengidecidile yini ukuthi ngizodlana hayi ngivuma ngikhumbula kahle futhi ngoba ngakhetha kwakuyini kwakwama buffalo wings bese kuba yini kuba ama chips bese kuba yini kube ama ribs imbango ze pork hayi ngimnikeke hayi bese ethi isiphuzo ozosidla nokudla kwakho kungaba yini ngithi mina hayi ngicela unginikeze isiphuzo seaphula hayi intombazane ihambeke emveni futhi kwesikhathi singakanani ayithathanga isikhathi eside ngoba ngabona isibuyile intombazane yaba ukubuya yayisikubeka yathi hayi ukuthokozela ukudla kwakho ubhuti yathi yahamba kwabe ngathi khona ikukhumbula yayisibuya yayisihlisizwe yathi hayi bhuti ungadinwa ngicela ukubuza ukuthi ubhuti usukaphi ayi ngithi mina anguza umbuzo wakho umuthi ngisukaphi ukuthi uyapi nalenkulumo futhi uqonde iphi mawuthi ngisukaphi ethi ngishinda ukuthi njengamanje nje uba usuka nje usukaphi ngithi mina hayi ngisuka eKempton Park yake yadonsa umoya yayisithule yangibuka yathi bhuti ngiyaxolisa kodwa uyashawaka namhlanje uyalimala ngithi mina yini yathi ungaqalazi uyathi uyabona nje kuleli yatafula yakhomba ngezansi ngathi yabona kuleli yatafula ngesikhathi ngiyothatha iorder lale yansizwa le wathi ungaqalaza kwasho ukuthi kuyala inhliziyo ungaqalaza ngenhlanhla lombhemi lo ubhizi efoni nakanakini wathi loya muntu loya njoba bengiyothatha iorder lakhe ngimzwe ekhuluma efonini ethetha ethi kanti imali ngena nini wathi phela ngeke lo muntu azamchaye imali ingareflective wathi lo muntu leyo ngisuke naye ngimluse eKempton Park ngabe ngimdubulele eKempton Park manje ngeke ngibulala umuntu imali ingareflective ay nami lapho umqondo ngake ngangazi noma ngenze njani waqaphela futhi lokho ngoba kwazi kwasho yena wathi cha hayi webhudi ngicela ungatatazeli ngithi mina hayi uma kunjalo kusho ukuthi angingabe ngisaphuma ke athi cha bhuti vele ubaleke imali ngithi cha angingabaleki ngoba phela uma ngibaleka kungcono ngoba la kule ndawo iyona iphephile futhi ngangibheka phezulu kwakunama camera ngathi ingcono ngoba le ndawo inama camera noma ngabe uyangilimaza bobe bukhona ubufakazi ukunokuthi ngiphume la ngithi ngiyabaleka ebese ngihlasela endleleni kuyothiwa ngilinyazwe ubani wakabani kungcono ngingabe ngisaphuma ke la intombazane yasondela kimi yangihlebela yathi hayi ama camera lana wasebenza hawu ngithi awasebenzi ethaya wasebenza ama camera sasenenkingana nje kukhona unkade ezowalungisa kodwa walunganga uthe useyobuya kusasa ithi mana kodwa ngifuna sole ithi ngizobuya yayisukuma yahamba ngizama ukudla nje la ukudla kusangeni ngoba ngangide ngijeqeza yona lensizwa owayibona ukuthi kukhule kwenze efonini ngoba yayiciphiza ifoni ibuye ibeke endlebeni ibuye iciphize isikhathi eside emveni kwesikhathi ngaphakamisa isandla ngifuna kubuye le ntombazane kade ingisiza akubange kusabuya yona kwabuya omunye umfana ngathi cha nsizwa ngicela lo bengisize eqaleni yabuya intombazane futhi nawe awusubona ukuthi iza nje ayisathandi mhlambe cishe naye yayisinakho ukuyisola ngathi mina khulileka ke uhlisa umoya ngathi nje manje la yonke into engizokutshela yona athi usho kanje ngithi ngisho kanje athi mina ngicela ungitholele inhlobo zamabhodlela amathathu kaGoloko unaziphi inhlobo athi hayi cishe nje iziningi ezijwayelekile zikhona sengingaba kuyo ubhuti ukuthi ufunani ngithi mina cha kulungile ngicela ungilethele amabhodlela amathathu eJemerson bese ungilethela isithebekazi lesi esinenhlobonhlobo zokudla iplata ngithi kodwa ke uthi ukuthatha isikhathi imbijana athi nokulungile ethi manje ngithi ayikhululeke konke kunye kuyekele kumina
hayi nebala yahamba intombazane ngase ngisukuma nje ngaya ngoba ngangilibona itoilet la ngaphakathi ngathi mangibuya ngase ngadlula kuye lensizwa ngabo ngidlula ngathi kunjani insizwa kithi athi ngiyaphila ngangilula isandla ngabuqaphela kodwa ukuthi uyathuka kwathuka impela wayiqinisa noma elethe isandla isixhawula ngiyeza ukuthi sithukile kodwa lese esinye ngabona ukuthi kukhona ayegudlile ngoba sasingafuni ukusuka la hayi aphile ngithi konke insizubani sibonga umculo athi hayi uncengo ngithi awumpa ngazitha hayi ngimbambe ngithi usidonsa ngimbona kodwa uyaxoxa kodwa uyayiqinisa bese ngithi uyaphila insizwa kithi ethi hayi uyaphila ngithi cha wensizwa kithi ungadinwa futhi ngijabula nje nokuthi nawe uyingabade kodwa nje ububona le ntombazane kade ibuya nje la iza la sengibe nenhlanhla kusho ukuthi ukhona umncintiswano especially la mangabe uthenga la esiwinwayo njengoba le ntombazane beyibuya nje ibizongibikela ukuthi sengibe womunye nami obenenhlanhla wokuwina la inhlobonhlobo zokudla nenhlobonhlobo zamabhodlela ogologo odido libizayo sengithi ke ngeze ngakudla ngedwa lokudla ngoba umthetho wala uthi ukudla lokudla ukuthwala manje ngeke nami ugologo ngiuqede ngingedwa ngangimamatheka ngambona kodwa ukuthi uyaxwaya kodwa ngathi mangikhiphe likagologo ngambona ekhothi indebe ngithi hayi cha asami ndisiyohlala lapha ngathi bunga ka-odwe nathi ngithi hayi khulile kungabisa ona weza kodwa ngibona ukuthi unongabazani kwasho ukuthi angimniki ithuba nami hayi wayesondele nangampela wafike wahlala la hayi ukuthi sasesihleli sesibhekene kanje etafuleni kuuye ngaphesheya bese kuba yimi ngizwe ukuthi ngithini yebo asawuzwa Macingwane hayi sixoxe ke sathi sisaxoxa kuphilanga futhi isikhathi esingekanani yayibuya lentokazi le yayisiyiphethe nangampela iplata eyathi mayifika ibeka la kwakukhona inhlobonhlobo zenyama eyahlukahlukene okwangeyona yodwa kwakukhona bheka ngoba kwakukhona ngikuze kube khona ngisho inhlobo zamaveji ekhethelo yayibeka la yabuya emveni kwesikhathi esingakanani yayisibuya ne-tray elaline amabhodlela amathathu kagoloko yafika yalibeka la yayisibuya nezingilazi lezi zayingahambi zodwa zazi nokuthi akube yisitshanyana esasigcwele ama-ice waba ukubeka ibangisalinda lensizwa yayiselivulile ibhodlela yathatha ama-ice yayothela la engilazini kodwa kukhona into engayiqaphela engakalivuli ibhodlela leli ngoba waba ukuthela ama-ice la engilazini wayeselibamba ibhodlela lagologo lelo wayeselibhekisa kumina kanje ngathi isibhamu nganganaka kodwa waphinde walithi wayeselivula walivula wathela la intombazane yabuza yathi konje ningathanda ukuthi yini ningathanda ukudesha ngawugoloko wathi ayena ugoloka insimbi uyithanda ishisa injalo wayithatha nangampela lengilazi leyo wayishayela ekhanda wake wabipha wabeka phansi wayesengena la kuzizidlu lezi wake wadla ngesikhathi ngimbuka ngabona ukuthi ubelambile wadla wabuya wathela futhi ugoloko waphuza nami lapho ke sengimxina ngendaba ngimvulela amahlaya ke manje ngivulela amahlaya ngabona kodwa ukuthi ugologo seungenile kuyena ngoba weseqala ukukhuleka nezwi la seliphakama wesekhulumela phezulu kukhona ke isikhathi la ngoba mina ngesikhathi ngidla ukudla kwami ngangicaphuna la kuyiplastiki ngibeka eplatini bese ngidla la ngoba ngangidla ngemfoloko ngase ngiqathaza imfoloko phansi ngesikhathi imfoloko iqathaka ngase ngayikhahlela ngayiletha ngakuye awu ngathi mfuthu ungadinwa ngicela ungixoshele imfoloko leyo wake wathi uzama ukuyicosha kwasho ukuthi insizwe enomkhaba isisu lesi sala ngesikhathi zama ukufona ngathi ayikulungile ngangena ngaphansi kwale itafula kwasho ukuthi ngingena ngaphakathi phansi kwetafula nombese sengubambe ngesandla ngawushaya wagcwala isisu kwasho ukuthi umbese lo yisaha ngathi mangudonsa wazama ukuphakama ngase ngambamba kanje ngebhandi leblock ngamqinisa ngambuyisa ngase ngaphinda ngawufaka kuloko kwesibili ngathi mangudonsa umbese kwaye waphuma namathumbu ngaphinda ngawufaka kuloko kwesithathu ngithema ngawufaka ngase ngawufaka ngawudweba ngathi waye wawuzoma la esifubeni beka singakuphazamisa angizwe ukuthi ngithini khuluma ngamuzwa ukuthi uyaphela ngenhlanhla abantu abaningi ngisolu babengabaqaphelanga lokho ngoba futhi akubanga ubugunqugunqu obuningi awu ngesikhathi ngibuya ke namathumbu igasi eligcwele phansi awungangiphuma lapho ngaphansi kwetafula ngathi ngiqala ngabona ukuthi abanakile abantu abaningi ngangimlungisa ijazi lela eligqokile
ngamhlalisa nje kanjalo esitulini mangithi ngiqalaza lapha ngathola ukuthi intombazane le beyadinga usiza kanti ibhekile yakuyanika ikhanda yabamba umlomo ubone ukuthi ithukile ngokusanda kwenzeka ngase ngayikhomba ngekhanda ngathi ngangisukuma ke lapho ngaphuma ngesikhathi ngiyophuma yona yaphuma ngomnyango ongemuva sihlangana sesizohlangana ngemumva indaba izokonakala nini yonakala ngalesikhathi ke sesihlangana nalentombazana